Neki sportaši po 10-15 godina oni treniraju. Zašto? Da bi uštedili, ne znam, negdje 2 sekunde, 2 stotinke, tisućinku. Šta je u tom vremenu više, ja ne znam. Zašto sam ja cijeli život radio nego oko 10 sekunda, pomakni jednu naprijed, jednu nazad. Cijeli mi je život u to prošao, oči su mi iskapile u onoj radnji. Vidi, zvao sam te zbog tog. Zapravo zvao sam te zbog 2 razloga. Jedan od tih, ako bi mi mogao popraviti ovaj sat. Što ne bi od... Ome, dobro ti je razuraren, to ću ti odmah reći što mi reknemo. Ali... Dobro, riješit ćeš ti to. O, dobro, ovo je 13, ne, riješit ću, nije to nikakav problem. Riješit ćemo. Ali to bi sve mogao raditi ovdje. Znaš zašto? To? Pa sad, pošto si bez posla, ako moraš jednu smjenu me ovdje doći mijenjati. Mene uvijek napadaju što kasnim. Dakle, mene s ovim, znaš da sam ja urar. Pa ja sam frizer pa je radim, neš ti skuvaš inkavu, znaš u džezvi kako se Turska... Malo mi je sad zaškripilo i fali mi nešto raditi. Meni se čini da te satove više niko ne kupuje. Ja. Tvoje se prije bar znao red, bar bi se ditetu za krizmu kupilo sad, više ni to. Je, brate, i to što kažeš. Pa danas je malo koji krizma, jel tako? A to ti ne znam. Vidi ovo, ja ga dobio za krizmu. Još balan zdrav. O, dobra mašina. Koja je ovo marka? Walter Resist. On ti more 200 metara na sat iđe pod more. Imam i ja jednu urarsku dobru kaže kako se pozdravljaju što su obolili od obogaćenog urana. Kako? Uranio. Što? Što nisu fali nisu?